Саха сері сылгақ санының Россияға бастықы местағы сылжар, олата сылгыттан ылылар продукция делей оны қачысты балақ, олықтымыт стандартқа сөпітті бігер болуқтақ. Оны қачерге сөптеғ ұслубия дәрілер дон. Чолан анал иделяқтар түріт ас ураты технологията сөтен әрерден әтелер. Қолыбыр кымыға қайдақ сөпке оңырар туғынан технологияны кемді буден чопчы білбет, оның инструкциянген соқ. Білеген кымыға оңырар тәрілтелер қайдақ сатылыларын өлелейлер, оны продукцияларын аты да арастағар. Кем кымыстер, кем кымыстер. Bir kalıp standart soğuk. Manlık tüm tansılcı kımız türü teknolojinin süteriga terden söpken delakteri meteller, onun kündük araçlar bir büyüğünü bir bitin bihigi kımız türü az uratı teknolojiyata süten erer doğudan itiga koridor gına atatыбыт, onun kündük araçlar bir tehigi mekayanda kıttıharın bu bilgen ekranına körürbü kurduk kıhınları biyeni ığır kımız baybal bazı tıgır tiyahıcan ustu upput kene kıhın ustata künge ekkite bel üstte kıtta biyeni ığır kıhtağı bit. Onun büyüğü bir evit atını sütügül sanatabın kımız törüt asuratı teknolojiyata süten ererdon. Ehege etiyle xanalaq bolaqatna xayanda kıttı harın tördün 297 den studiyağı nömer bit etenne ağız 917 279 sürbekke 612 den nömerge iljit bıhıtınan eme ıtаңы sanalar gıtın xayanda suriyarın. Bugün basanan turan behege bastıgı kütühmekka uçonaydары nauka ülehetlerin kıttı kapsat yakbit bu teknolojiya xayda hoңuhulları etenne bu kımız pıt sana toğ standartka olağurari ol tuğunan sihili bilsek bit. Ontonca üleli hiccar kımız baybal behi studiya biteri ciddiğe onna politika etenne sakon bıhıtınan eme bu temeni arayaq bit. Xayanda kıttı harın. Vastatan turan uçonaydары kıtta kapsat bit. Lalcıtlar bitin bilehinlere bit. Rizalida Petrovna Guduyeva Asül Teknologiyatın Respublikatağı kenin sılayacıda. Сөп. Михаил Петрович Неустроев, Михаил Григорьевич Сафуранов атынан Жукускайдағы Техастоватын научный Чинчер институтын сүрін научный үліхеті, ветеринария биотехнологиятын лабораториятын себейдісея, ветеринария білімен доктора, профессор. Людмила Иннокентьевна Елисеева, Арктикатағы агротехнологический университет Асюэл технологиятын, онына ағылық индустриятын кафедратын профессора, Техастоватын білімен доктора. Уанна Наталья Кимовна Кайдалова Асюэл технологиятын республикатағы кенен салаячатын субъятчам. Бұл күрдік составының басан түрін лекпет, оттан кәліңі ғаларға сүнкен үлене оңыр бұджан болағыд, бары дағаны бұл үйттен ұллар продукцияны нақ сүйі бетер сылғы үйттен оңғылын тақсары еге әлбәғі ішінші бекіт, рыппықыт, қолыбыра бұл кымығы бұғыр базаны тереғе әме терен олар оғыд, қолыбыра сокон ұлытын әме сетен екетінші хүрбекке ғылаққа Лахан сокон ыллан турарди. Чабастан туран биһиги бырпак туһунан кастибитигер бу Россия тахмыгар кымыз технологията стандарты бар. Онны ологоран оңробуттен холовран би менна бар этин аны касеппит. Бу саха херин кымын стандарты ден уратыда. Россия генеттен ден. Ол тоспан оғылуқтақ ту ден. Ыйты баргытыгар кем ағылырынан. Кем самай Мен сағалыйым. Той дақында бейін саға серінде наушы Чинчер институт, Кырджас институт, кені бейін алтығылаға тәрілдейді. Онны болдағаны бейін кымыскаттан үлләбет, кәлдеғаларып, Татьяна Васильевна Мосова ден, бастан үлләбеті. Кені Башкирия баран, Башкирийский технологияны қалан, ете ол сүйілбе бейхылла қадылы Башкирийский технологияны бейін кымыс оңырға жауыппыт. Онтан Алексей Федорович Абрамов ден наука доктора бұл 95 сағын толы уақытта бұйыл өлен қалбыда. Ол кеме кымыска әлбе өлен оңыр бұда. Техническое условие ден оңылы бұда. Технологическое инструкция ден оңылы бұда. Кымыска ол ата кымығы қайда оңылы уақытта барыта хорылдан Суруковичке кейден патентнанан тұрар. Ол ата Башкирия кымығығар олығыран күрдік болан тақсыр әбет. Киндер болдағанда кендеке Алексей Федорович сақық кымығын үйеріп біде. Ол кедан барад, мен очыларға институт директор айтып, онны болдағында күрік тұрасым дем. Онтан анда үйдігі барытығар, бұл кымысқа, сураққа, юргыққа, микробный захвасқа ден олаты болдағында кені олығы бар бұлықтақ. Қомайығы ол суағаты. Оның ұраққа енден сотрудниктар бар эте хатабыдым. Оны кимдаганы көйен оңол батага. Олин 1900 сүйүлбе хылдакка бебит
биһи микробиологтар болар быһытынан микробдан сакваска женту микробтан тылбар болду хади. Ол хинде оны үйердие кирипит. Ол үйердие кирипит ден хайдагыйды. Онна боллаган те Айсен Сергеевич орт мэр болдоран фестиваль комусайдан олар деди. Туймады хыгар. Сигетери корка гытты ки. Да, туймады хыгар. Онна ми туймады хыгар те ончыл сорогор берстәтер сорогор собиячы боламын ол комиссияга үлләбидим. Онна Надежда Петровна Таробукина диен биге мөле хиппит доктор ветеран наука доктор профессор үлләм барамбыт. Онтон көрән бу кымыс кайда оңларын то кымыс бит стандартта хогой. То биге кымыс бит оңларга кине олого хогой. Кымыс ода закваска то хогой дем. Бебитер вопрос турарамыт. Бебит багабытнан бия кимдаган оның орын дебетага. Бии бебит үлебит атын. Бии ветеринардар болар быһытнан хыстыганда гырын үйрәти. Онтан те кымыс закваската перервод күлете. Оны биге ите кымыс оңрожонтан кымыстарын анализтан муньян бараларын кенин ыламмыт бебит лабораторияда муньян онтан оны үйрәтен 2 хылы быһа үйрәтемит онтан микробтарын выделекенен хепте. Ол микробтарын выделекенен баран аны билекканада бу микробтар тухалактар ден. Оны бу микробтар кияк куталы вактар ден. Оны үйрәтер институт бар Москвага. Оннан аныттыгыт. Московский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора ден. Вот буланы кия халыгын үйрәтер институт. Би оннан амина Москва бар ден ол жинакта билсен биха оны көмөлүң сака херегер мандык би урок потом мара биттен штамнар бутын 6-7 штамнар улупут. Онтан төт үс штамыны буламыт ол институтка депонируйда пыт. Онда боллаган депонирование ола туй штам дем боллаган бу микроб көбир көрүнгө хепти. Онны хорокта этелер лакта бактериялар онны асидофильный палочкалар андойдыга барды виддер дия кордук өйдө бар. Ого лохсыга хепти. Кас бидди иргөн кене эте туунан. Оли бу Олата олыһын саха херигер туспасындар бар буктар. вот именно онна тиктеден хевин. Олиһин боллагана бу микробтар туунаннар киннер бейлер свойстволары атын лакта бактериялардан атын асидофильный палочкалардан туунаннар дембит ондук да кастамыт ол институты который үлөңөрөппүт. Онна бу Онда штам туһуна биһи жигине сценарий быһытынан барын яктак бисер тиекпет. Стандарт бар болуутун холубур хадда короготу. Че эхе санатын теңер гыстык. Отон биһиги сыя бая деринге тиек. Оны те бәбит түрү таспытын йөдүтәргә биһиги улахан эти бе оны киллерен оны тете хокумутугар 5 статья деңе киллеремит оны биһиги үлеләнер бит холубура ди. Онун боллаганы билген биһига специальный комиссия терилен үлелияга отон уже терилинне ол чичитинен биһиги бу учунайдар бутын кытары бу бәбит профессордар бутын доктордар бутын кыттаманнык сөйлән технологтар бут кыттыгына самай бу кымы соңорор жоннор баллар болла биһига биһи бу Михаил Петрович битин курдук сылай ти болар кымыс тугар конкурсугар онтан тахареки кыттар хепти онереки оны кинелер кымыстарын биһи бу профессиональный то шуе испытательный лаборатория бутер уже үсүлүн бебит мечинчер болдак бити хас органолептика диен микробиология тие бартын оңоработ сөп физхимияны ол онно ки олог биһи ол оны холор биһи беркелем баранды биһи өдүбүт олог чынка атын саха кымыга бар булуктактен. Олин биха бу самый главный источник бу штаммут билген бу бебит учунайдар бу таспыттыра болар. Итинне билген же биһиги ити үле бу ТХС министрликтер оны бу биһиги тохпутугар терилтебитигер ол көһөн беректак. Билген оны биһиги технологтар ылсыктак. Атечи технологияты хүтен эрден этебитчи төрөтө тох быһалагы. Опсанын технология сүдәрәден урут рукаттан быһа эти
өссө тиикки тыгынчы халлардакка туймада астентерилте үлележ бар десе ол онно ол чарчитнен бихи жоннорбут техническое условие оңорбуттара именно якутский кумыстен аттагы хеп саха камыхаден ол техническое условие уже бар дигинен только билин ол антыбутун же жөйдүк хаңардан билинге стандартка петтир гына оңорохтакпыт дигинен атак опсайынан булагана тохтен стандарт ден каста көрүннэх. ГОСТ ден бар. Де холобра бихи бары билер аббревиатура выпалади. Это государственный стандарт ден. Онтон булана тех условий ден бар. Тех условий, арастахыта ден була холобра ГОСТ ден государственный орган бигергетер. Кини ол тугу элбахт научный институттар, оңоран тахаратчылар, олар мустандар бәлері тоқ оңоралар. Отол регионнар Стандарт оңоралар. Ол булагана барта российская кене болар сеп. Российская олеген стандарттен ГОСТен атынар булади. Онтон булагана 2 көрүнгүнен ТУ ден бар, технические условия. Ол булагана же бу оңоран тахаратчылар бәлері оңоралар. Ол технические условиялары сеп, онна бәлері же бигергетелдер. Холобра ол оннук бигергетер, онна бу арастахыта ден холобра ГОСТ ден, онна ГОСТ ыр ден, Россия үйдінен туттулар стандарттар сеп. Онтон ГОСТ ден булагана ысынгы территориялара, онна Россия барта туттар стандарттар хеп. Ола булагана бихека открытай доступка, агаз доступка, Федеральный информационный фонд стандартов ден бар хеп. Ол онна агаз доступка баллар. Онно холобара ол фондаттан 2016 жылга терилбит фонда, ол фондага тоқ бар стандарттар барда киреллер. Ол онно агаз доступка бу ГОСТар барда киреллер. Онтон биһиги атын каннык багарар кихи кирен хайянчы. Төлөбүрдәк, конечно, хеп. Ол но төлөбүрдәк та ол бутун хинкине онтон көрөнсеп. Онтон тууден, хеп, тууден дашетимди. Туу буллагана тоқтен. Биһиги холобара сақа көмөгөр биһиге туу оңорох бутун сеп. Ол госка кайын кирбеппит биһиге. Ол госка кирбеппит тем ота туу онна гостен химбиртен доктактар стандарттар. Ол гынан баран ол хас бирди ки оңорор дем бата бии холобара ол онну именно экспертиза ахан регистрациялан бу фондага уктакпытын айти эппит индикеппит федеральный информационный фонд стандартов темитигер ол кирдегане онтукайбыт уже бу гостукыты тең болар. Кене открытый доступка бар болар, ол хим буланы биһиги ол ону хити яктакпыт самое главное. Себети туна салгы кепсет яқпет, оңорон тахаратчылар эме бу стандарт оңоролларыгар хадда хулел яктактырык, газ тоқтол кенде көрсөкпүт. Саха кымыхын стандарты денологтонор олаты кымыхын оруга эрдебил контрол эме бар болар. Бир кылып олоктонор оттон түмүгер кымыхын ору былыргүгө өлбөт үеленер Джон Дробетер тухата улатар. Бу туханан биһиге кепсет олорбут күнү көрөчлөр бир кайында кытты харик. Жабиһи оттон бастантыран ыйха билген тыллы берекка бу кымыз технологиянын оруга бу стандарттын оруга хеге хас бидди кадда өлөспүт кепсек. Технологията барты бир булактак. Онна оңорбутун баллана санитарные, гигиенические правила дем бар, оны соблюдать дактакпыт, онна оңорор терилте бәте программалак булактак контроля, олин баллана сылгылар ütтерин бартын бербеккелер кине. Онна баллана технологический параметры дем бар, олаты баллана при какой температуре, например, замерзает, при какой температуре тепловую обработку проводим. И самая основная технология кумыса – это закваска. Закваска – это, значит, микроорганизмы, которые сбраживают молочный сахар, и получаются ценные пищевые аминокислоты, белки, жиры, углеводы, доступные для организма. И каждый микроорганизм тухтыр бидди тухалак туспа. Она жонноргун ха тухалак болар, кроолорго эме кумыс, не только кумыс, а бе үйте. Эти беген кымыхын орочуны гыттылы хенгит ити тугу штампы тахар. Штампы тахар букпыта. Она хайдак штампы тахар хайдак болар ити лаборатория чынчы илер болара.
лабораторияға туспа олордоллар, условия им создают. Обязательно туған оны температурный туған режимін тұтуабыт. Оны олағына туақтыбыт. Температурный режиміген үннеребіт питательный среда дем бар онны. Үннерен оны олағына туғанан электронный микроскопынан ең бартын, чисто бартын туақтыбыт. Көрөбіт, білебіт, оны анализируем. Оны туаққа, например, научно-исследовательский институт молочной промышленности, этіндік микробтар молочный именно кымыс кеннерін тағарым барамыт обязательно көндірін, регистрациялатан барын ондық туақтақ бұд. Өтчоғына туаға кымыс бұд, туаға пищевой ценна да сүрдүр. Ата ол бу мега бүдүрөчтерин курдук, холор би бәбит регионмут, бәбит бактерията бидон туалак бәбит болады. топытынан орықтақ. Бәбит үппіт бар болуақтақ, бәбит технология бит бар болуақтақ, оны үләхеттер бит, самый основной бит, это тоқпыт, закваска бит, именно микробтар бит. Ол ата булланы холобра билигин ичиги хеджер жоннор, ичи оңорор жон бир стандарт оңоруктак булактыр. Бир стандарт. Лин бәйлер хас билдилер табыт оңорахчы булактыр. Очоңдон лаборатория бар булактак ту. Лаборатория обязательно бар болуақтақ, оны оборудование бар болуақтақ, оны үтін әлбетерге дойны аппаратын тұттықтарын надо. Жоны үттер дөсел бир. Оны қанда бар булары? Onu cennet kımız firmalarının teriye xanada. Cennetlik manlık kımız ayınlara. Bileyim bir hakikaten ağaya 5-3'e kahıstı var diye. Cimnekçen olata xayda? Olada cennetçen imенно bu bir da sılgını gır terilteler. Kinini kolabora sayınlarar ulahan kolabora eti ınak firmaların kurduk. Onun firmaların adalar. Onunla cetsıq tutuqan adeti. Lixanov kini vallana Kıravayev sıxta. Ol gınan buran kini hürdä çöydügül ediyorlar. Kini уже технологията бар hep. Onu iti технологияны kolor bihigiti kapsir технология вот эти стандарт кавартын келлерен баратын ол технические условия оңор буппут идийный бут дакастынан онно бихиги кирен онно тох ол фонга киремит тох регистрацияланан ыллакпытна бихиги bir идийный тугунан үлелек битен над. Ben biri çok edem hep xayda gara tugur bahar idebedek bulakpını mehep onu könnerörün. Bihige bügeler bit oңорон келбит астыр буллага ди. Ол тогот чогон ол бихи ол бактериялар битинде билер була бихи бәбитер бактериялар бу. Хантында зантан ки бапла ди. Того ол бактерия бәбит кени болуктак гинден дакастан тарды. Онто дого жөнөр болуп тактыр мехоп туруш. Тон итен этерем шеп булут доңролдор эте билген бежом оңражаллар. Бетер ол башкиреттен келбитин хай болбутту. Ан дойдо бар этегер маране питим. Кас бидди продукта кисомолошне продукт бола кымыс денеп. Оны биягашы сураттан бар. Он тарихын мехеп. Онны месак васката хуга. Билинен би магазинга сураттан туатыр бутты. Дигән аны хуктак. Сурата мен холларыгар микробный закваскалар бар булуктактыр. Оны билин оңора жабыт. Быйыл битерен эхил үтүөддегин якпыт. Олин боллаган эче тоотебин хепте. Кымыс оңорорга именно микробный заквасканы 500 бекке хыллага оңороппут. Онда менсер коска бериппит. Ол ата ол иннене оннук закваска тоңора жыптыр. Ол ининде микробный закваска ден барын соон кимде билбетете. Бары бейлере туактан оңоролдорун, каттын оңоролдорун бейлере билелдерете. Кымыс оңороштулар этте. Агырни. Кустарына иден батында бул. Кустарнайды оңоролорун билерге пулу. Оны қалдарылар, мұнтан Ол убаталар. оннук баччага жери келлак биттен. Келлак бит, от билим буланы готовый уже кутан кебе. Ол доробе куталлак этер. Ол дөрөбө кутталлах мен аны билебин. Мен бем колобур манда Коневостуга улаган муньяк болбута. Онны iki profesör, onda bir akademik bittere tabi kellegalarım. Onunla iti restoranga Госпиталь объединения директора кымын албыта. Hep bir kımın. Ondan alamam onu şüphepit. Arası da kabin aray günü boyu himuriydi. Arası da kabidim canım hoxtar. Onda bir kim koydan kelle eter profesör bu o kayan turbat yehece hatardı.
Вот атырыбы болбуттар. Олата дробиған нүк бұрт. Конечно. Ол иһин оннук стандарттар Видите, аяндаганы ол ата боллагана биллибет микроптан госпели объединение оңора жубута. Тоҗа тахана буланна били биһиги бу билин даганы оңора хаҗаллар холобра кымыс та болдун, сорат та болдун, ген атаргар рахуроялар сеп. Технический условияларын бәйләре разработкалылар сеп. Ондан тукайдырынан нөмердән бараннар бәйләре ол биһиги бу маннык стандарттак биттен этикеткалары сыгыран бараннар ондук атылылар. Сеп ол дигинен буллаганда бу технический условияларга кинне туттулар закваскаларын, қас көрүннәк болуқтағын, ingen барта хурулла жақтақ. Сеп, ол киннер билин ол привозной заквасканан. Били барыстой эти тоқ билинги туттулар закваскалар барта привознойдар. Сеп, молочно-кислый бактерияларынан оңоллы бут, белем готовый билиманнык Onun закваскалар. Ол закваскаларынан бәлере қандық бары талбыттарынан оңырылар. Сеп, дегенен болағына ол закваскаларға хурулла жар қаннык продукта бу закваскатын оңолон себиден барта тустуспа. Сүйгейін симтанын да болун, кефирин да болун, йогуртын да болун, бары тустуспа заквасканын атын микроорганизмларынан оңырылар барта. Çoğuna bilgin hege oңор bu standart sedek. Standart yak koyup. Biyekere var. Onu biyekere hepti ber. Да, оннук булуктаа, оны бейсити яктаа. Söp. Açıtıgor bana kaddaktarga tabuti. Биһиги ол микробта үйрәттәк бит дәпте. Онны үйрәтән баран төт штамптан турар билеген. Кымыстан закваска кумысная ден. Кымысная ден. Ne kumusna, a kumusna. Кымысная ден. Ол онны каттан улактак. Оны бар оннук аттақты. Ол төт штаммата боллаганда 2 лактобактерия бар, bir болгарская палочка бар. Оны самое главное bir молочный дрожжи бар. Бейден мут дрожжыны килеп дрожжыны кытыры тутталдар. Сыйга тоем, оны туттулу вакта очарыгы болан такар. Bot. Açığını bilin jomutер kaddaktarga tabuti. Bu kımız oңor açı jomutер. Standart kaddak Штам очаманы бар хенде бай жоннор өйдүрүн көрдүк. Ити штам тагыстага ди. Ол ити штамматтан биһи закваска ден оруктак бүтүсө. Ол онна сылай кырада болар цехнада. Бу национальный продукталар бутар, бу биһи ученыйдар бут, тахар бут штамнарын оңоран биһи закваска оруктак буталаты кумыс кенин, сорат кенин, эти йөре дото болун. Ити дальше биһи оннук баран яхпетин нада. Ол ен ити биһи маннык бартын муньян төрү таспутун өдүтәре үлери хамны хыжабысып. Булайды. Ол ен буллагына мен этехпин багарабын. Ол кенниттен закваска ол тахардыбыт. Ол тахарбып бутун булланы жибебит. Бу терелтелер битигер, колобура терелтелер битер деп. Ол именно тиже комус ферматыгар жоннор үледи хеже жоннорга специализированный сыктыр яканада. Ол сыктырын барта бу Наталья Кимовна этер бихи техническое условие единый тугунан барта үлелен. Тог бар бериберкени бартын баран бейлери лабораториялах или колобур бихи лаборатория бысыжан она агаяк ферма бола. Принципе ол агаяк бихи onu бериберкел якпытын сөп. Бихиге колобур эти оны мәле лабораторияны дери бәккен. Ол лабораторияны білен жабарда госаккредитацияны бар бұл пулықта. Самай главный хепте. Ол ата самай компетентный ол оңыр бұд анализда бұд компетентный бұлықтақтыр дей. Üp katçı be ona de bitti. Конечно, отон хин колобра мен манны көрөбүн. Үп катчы жеңинен ити закваскын уруртугар кырасы оңорга кыра катчынады. Улахан элбен о би кыз Наталья Кимовна хүбе миллионах по попыглагат эди последний раз. Чол билин күнай гана вот баратура было оборудование гене. Ну и вот он нөлелемет биге холбар ол закваска бутун оңордок бутны же бу бияка кымысчы кымыгы оңорачыларга таргата бут онун робот ону көрөбөт. Аны эти тог бар Россельхознадзор инден терилтелер надзорный органдар билин күскө сайыннарын агайлар ити опсай ити дальше эти требования дәһен отдельно кепсети болар булар. Açıtıgor bu koloro bir standart var bulanlar bir ere körün kımız var buluktaq dende. Sağa kımı den. Тога ол кеһи дальше кеһилелән бардак буны бейманны мен этехпин багар апын точно бирере кымыз бар булуктак тем болбатак болайты кымыз читтер этеллер ди ол эңнер аханы былыргы хахалар манны кымыз тактыр эте 5-6 раханай ди. Ол бурте биһиги үйрәттәк бит. Bir tuğondu mikro zakvaskаны.
Отын жонын эми үйрөттендер. Аңгы баран ехенде. О холобрейти молочный продукцияны О булуктары ой. Вот агату бар дет. Белем гиттен, да? Пока беремдер ок. Оңраликтер. Оны буламанны кына ханада. Эти холовор билин технические условия, технологические инструкцияны ден бөхөп кетелерди. Обязательно оны бихи технологтар ыламы бихи оны же үйрөтектак. Ча бу билген агату белемни технологтарын оны деттен белемни бырыктак. Это само собой. Ол киндер технология, бихи саха төрө таспыты технологиятер би агату студентларын оголор бутун неме үйрөтек битен надо. Обязательно. Сөк ылгас тохтобуга бара болдубут, ол кеннеттен эмее кепситекпет, билхинкелер түйөмөк бетигер, кымыз байбал оңора хыджар кеhe тух атилягын, ханалагын, онна сокун өттүттен депутаттар тух атилягтерин, политика өттүттен министерство өлхеттері тух атилягтерин келер түймақа. Келсекпет анын билгин. Амин Аллах. Төрөт аспыт билен турар биһиги аңардас асыра быхытынан болбакка бел эм курдук эме туттабыт. Оттон Галина Михайловна Крошапка бу селли кырытынан ылжан өссө манна кымыхынын эмтенәри сахарияр келен билеген искусство бутан сайыныр быт кихи болар. Ол курдук кымыспыт эмтягын бары билебит, олганан баран бир стандарт жа билеген келен оңголлар. Оттон беребит 2 басты 2 түймәгәр кепсети быһыгар биһиге бу кымыз байбал, кымыһы кыһыннары ырын туһунан, бени ырын туһунан, кымыһын орын туһунан көрдөрдүбит. Кене бүгүн биһиге студия бит манла хыжыты болан келле, онда министрликтен, этенне депутаттардан бу студияга ыңырдыбыт анын кенлерге билсекка Галина Николаевна Осипова Саха Республикатын тетен хайсыбатын, онна ахын өлүм билетикет министрликтен кылы сүйлү ити салаларын племенной үлене кооперацияны, онна жогус кепте хайсыбалары сайынырга департаментин салайчысын сол биятчы. Дегени. Павел Павлович Васильев кымыз байбал, бу кымыһын оротчу сылгыһыт. Үтөгени Павлович. Үтөге. Онна Алкивиат Александрович Тарасов элтүмен депутата. Үтөгени. Ja бу ученыйдар этилерин хеттибет. Кенелер стандарты оңорбуттар, ол штамын ылбыттар, тахарбыттар, технологиятын оңорбуттар, ja тыргатыкка нада ден билген үлелер. Эти политика түттен көрдүк бүтүнө бияга кайдага ичери бассан турун Галина Николаевна иттагыл. Отон билген бу бүгүнкү күн тургунан республикага бийиниге гынан жарыктанар кахастырда агыяк. Бәгыт бүләгәт 1906 сыллардагы бии сылгыны кайдак итпиппити, транспорт быгытнан иппиппит, кенинер тагыста хетектер көлөп оңостар этибит. Онтон 6 сыллакка анал урак такабыт эбит. Хакаринкене совет министры урагын тахаран, ясысыр тахаран 6 сыллактан бии сылгыбытын кая кайысканан сайыннарабыт иден. Онны экке барабыттен бахар биттер. Ол ehen тоқ бар политика, тоқ бар племенный үйле бүтүннүтэ, бихи эти топсарыга, продукциянылыга күскөле барбыт. Онтон эти ыгын биле үтәк бени талаһын еген үттө, кайдагара 2 булаңы көһөн улахандыктар камматак, тугу кымыгы сайыңы кемге тон ыгыгара бириметер ыгын былыр гаттан анук практикаланан келбит. Билигин доннук турар ди Канада. Билигин оттон биремете келле быгылак арас кохан ырылар тураннар билигин бихи жон иммунитетин оголор бутенникелерин төрөк бүткелерин тугар ите үлага күскә 360 градус бүтүн санабытын салайтараммытон эргиеммит бу төрү таска көһөк Канада ден. Бу политиканы каз биди сака кихит өйдөн нада. Оноттон инники бу политика бихигага кымыгы утагара быгытнан испекке эмтах биле профилакторийдар, эти башкирдар, татардар курдук туханык бытыннада. Отчогуна тон нучелете каспрос дийлер боллабыт да. Биле реклама бар боллагына жон туханы жон үйрене ити культурабы сайдыды. Ден баган алак бутонтон новуга түттен алан көрдөккө эти билигин кепсетиге сык тетигитти. Беги тахасыптын министрликтен бу бебит бирүттүтүнтен новугага белем научная разработкалары үлелери олоқа келеринен жарыктанабыт. Бихи научная исследовательская чинчерүленен жарыктанар брапыт сок, оны функция бихи кагук. Онон боланы бу оңулубут штамма кайдак бу микроорганизм боллади. Кайдак кени тухатак сыктагай, кайдак албектагай, музакваска деңгетон самай сүрүн сылы бихи билигин наука түттөн көрөр боллакпытына бу штамманы элбетен заквасканы штамманы атылахан алан колбар сударствага 2
нема бар денети Канада. Бире битер сударство бу ученыйдыртан бу штампаны патентнахтар быты хасыптын института бәйті бас билер ол бу штампатын. Кини маны бейеға отон атылыра болу буллади. Атылыгыт ту басқа берат. Сударство атылы. Патент барса сыланар. Атыланар патент сыналақ. Бұл патентны биги сударство бут атылыханылан. Тыхасыптын институттан атылыханылан анал сык, кырада болар сык, олог шөй лабораториялақ, аккредитованный лабораториялақ сык тәріен, онна закваскатын оңырон, контроллатан закваскатын әлбетен, кымығы оңырор жоңа тарқатыннады. Ан бастықы этап, бастықы түхімәғеті болыннады. Онтон сағаланықтақ бұл стандартизацияны тұтығағын, оны кенені контроллағын. Павловичен бән білейін кымығы оңыры хыджар кейі боларын бұғытынан, қолыр бұл заквасканы, етеш сам кәлбетейін еген қайдақ қайығыны ұлнағыны. Ете яқан ады дұғуқты? Ота мен бұрыстойдық кәпсәт ақпына кымыз ола болы бұлырғаттан ikki tığınca hılınıra tüttün oğulu dedi. İskipter bolağına köye canı muhtar beylerin kımız oğuran etin hiyen hıcı bıttır. Onunla büteğer emtihan bilenler bu tübürküleste akşamlar bu istepki var. Köye canı muhtarı batığı canlar emtihan tübürkülestlerini töddeler. Tuğaqa bastıkı sanatoriye Тыңчағыз 100 бейін авасыллаққа Нестер Васильевич Постников тенке Россия оңыр бұд. Онна кіне күміс онна кеге дұроветер жегетін тұзынан монография тағарын тарғапытын хергеннер олағаттан күміс ернемтендер санаторийдер делейін бар бұттыры дейін. Отчоттан бар деді. Оны Беге bu Bu sananı tuhanın ete da bu zakvaskаны ин тарғатар қолыбыра bu en kımıhının оңыр orjaktanlar ki manan bu standartının оңыр jedakterine қайдағай. Мен отайте институттарыгта ме ите закваска оңытылар көмілақпын деген. Кенелер оңыр бұл туақтарын закваскаларын мен ұлан туғана жауын. Білген туғанағын? Туғана жауын. Кенелер bir bitter zakvaskalarını atın bilgin kımığıma olaycar. Onun atın kımız bolağına tuğata diyen tuğakta bolunay. Kolabır molosnay kıslıtalaq bolan kine kurttaq tağıl etigar tuğakta johunnak kömülhan as buhur etigar onna as ingimti etigar ki organizeyen ingimti etigar uakan sütü voltalaq dine şunaylar eti baharan turallar eti Россия туақтаны бұлыр ғаттан бұл онақсы сөйбіте ғеттен жарықтанан етіне бұхар бұттелары. Онына болағына күміс кейі қаның орыр органларығар. Әме үшвей жайының орын кейі гемоглобина әлбір әбіт. Онына бұл күміс ие жар кейі үлетері қамныға тәтімнәқ. Боларынан болағына кейі нервіне системе дегері ме. Улахан жайылақ, тұғылақ әбет. Папа, шеші туғатын туғын өсті кәпсі текпесіп, білейін кіртік біремеуі тігірінің әбәстен депутатырға кереқі. Қолыбыра етше сокон тағысты кетен чөрбекке ғылаққа. Бұл сокон ғылы орын қолыбыра өбін қарчыстың бұхары түтті қолыбыра сокон үттіні қайдақ болуғай. Сонтон бұл кымыз хақа жонугар әр гетігер Дұру бұятығар солтатын өйден 2-2 ғыллақ. 2-2 ғыллаққа бейге аға хастақ нұрот депутаттара республикабы талалтата үлләһән тон сокон ылынан тураллар. Бұл кон төһөдө кылгас болыр төт статиялах. Манна буллаганан тон преамбулатыгар той сокон сүрүн манык тоқсаллаң олубутугар хорулла хаджар. Кымыз бу эмтах молочно кислый напитоктен хорулла хаджар. Онна боллагана бу туберкулезем тирге атындагана бу иммунный системаны бөгөргөтөргө тухалак напитоктен хорулла хаджар. Оннан тон самы хүрүн чаха 2 статья. Манна боллаганан тон сударство кымыгы
оңоруunu сөргүтәргә, сайыннарарга, оны үйетитерге хүрін хадачы болар ден. Оны олағанан тон бұл хадачын толар органтон тух манык мералары ылбыта хұруллахаджыр. Оны олағанан тон бастатан туран бастакы мераннан республика тахымыгар кымыхы бұл сөргүтүүгө, бумыхын орору сөргүтүүгө, сайыннарыга, онна үйетитиге сударственная программа бар болуқтақтен. Мана таханан боллагана бу Сударственный программа бар буктак бу онда хатчы көрүлүктак. онда качы көрүлөктак бюджеттен качы көрүлөктак жан. Оны боллагана бу тоққа кымыхын оңоруга, оңорор жоңга хергеге бу тоқ көмөн холлуктага ден. Манна боллаганан тон бастатан туран ынак үйтүгөр көрүлөр субсидия курдук, субсидия көрүлөктак бей үйтүгөр. Оны бу ынак үйтүгөр көрүлөр размерден 2 төгөлөр бак болуктактан. Сыспап боллакпына батта. Мана таханан боллагана өлготалах кредит кымыха оңорор жоңго бени ыр жоңго маны таханан боллагана бу кымыхы оңорор терилтелер кымыхы транспортировкаларгар электроэнергияларын сорок чаахын төлүргө эми возмещение ден көрүлөһөр. Оны боллаганан үс көрүнгө финансирование государственный бюджеттен бар болуктактан манна боллагана токтар кири хаджалары жер боллакка кымыхы оңорорго тухуламмыт объекттары туту үбіленіті республика бюджеттен финансируйдан иқтақтен маннал бақта ақтылына бұ дұробияға солтатын тұхынат. Ол күрдік болағана балығаларға, күніскі ағылықтарғар бұ кымығы атылыған сударственный бюджет сотугар атылыған балығаларға тексери. Онна оғы тәрілтелергер әме бұ тоқтары кымығынан дұрабеларын топсараларга эме боско бюджеттен үбүләммет кымыһынан качыйдын. Онантон кымыһы оңорор ванна кымыс солтатын билехиннер специалисттери белемнан тахарга манык тук Александр Александрович, эче сокону сөп өдөтүбүт итини бихи билен оробусеп, итинде барытыр хатчы көрүллөр доден. Мен чопчу итабын. Бүгүнгү күнгө бюджетке бүгүнгү күнгө эти хаконга үбө качыта хок. Бар самый главный. Сөп очотугар биһиги бүгүн кепсетибит холовар хадда булуктагы. Бу стандарт ити бюджетке соконго хорулубутун үрдүнөн көрүлүбатак боллагына. Эннеке түгөрөттөн үбүлэһин ба прохо күскө туруаннада ол гынан баран бу кымыс сылгы салатыгар бу кымыс эре фермаларыгар кымыс оңорутугар эре дем болбаккар опсе сылгы салатыгар качы көрүлдөн аларар. Бу сылгы бени кахайствалар кане база тутутуар качылалар. Галикалны өстечене салгыкпы билен кылга сактолга барып. Кая багарар сала билен турар буланнак онна бир кердис кемнеринен барын яхта. Оттон билеген ЭПП курдук кымыхы оңору опсенен кымыхы оңорон тахары бир республика битер хайдак тахымга турарын кепсетебит. Отен кымыс тухатын туханан бары берке билебит. Ото сокон бар боллаган бу соконга хайдак тухлелектагы. Басан туран бихи көрөчлөр бин кыттыякпыт. Онтон галиникаланы кепсететин салгыга эстебит үтөкө ханын эфирге тахарыбыт. Алло. Эстебит Төкеһенен. төкөнөн. Дорабылорong. Аха, бүгүн буйрууттан кийдем. Жукова. Бир тастуунан кыра саналап бенетекпен. Кымыс тухунан же. Кымыс тухунан кепсетебит. Аха, кымыс туунан тай, кымсалга сеттим. Кымыс туунан оны бета сака стандарт кымга бар бул сеп оңорукка сеп четигичи. Эскетин onu оңорлар боллагана. Бу дорулак икиддер утакта кымыстарыме бар болалар. Видямына видемия мекөр болага жибитеге жонна ресерелер хайырлар ден onu оңорлар токтар баллар ден. Onu сака кымга бета стандарт бар боллагана эти доруланнан бу куллан оңорлар кымыстар ологоттан төддүттөн суак болуктарыннада десенебин. Итре хактакларга ди. Этин этекпен барды мактан өсөдө этемете болом. Мактанабы тарактан келбиккер. Тире. Енне маннык тенеппет яқпынсеп, холабыра білеген бұл үте бұрпақ именно технический условиянын оңғылыға жүрсеп, кені бұл оңырын тағаратшы бәйті оңыр бұд
технический условиятынан. Ол те бәйтін стандартынан оңырлар сәп. Мыһы этер. Ага, онтон булын хотимин бұрпақ туһунан чолкайдан етеп мағарам. Тоja дәхана буллагана ол эпидем де технический условия билигин регистрация барбат добровольный эре көрүнне хаҗарсеп, онна ол чогына кини добровольный бәйтин багатынан регистрациялан экспертиза ахан барам бу документын стандартын кини фондага килдер беп боллагана же ол чапчыланықтақ. Онтота буланы билигин хаңа законопроект оңғылы хаджар, закон проекта. Ол онно же бу как раз бу технические условиялары обязательная регистрация идденелерин туһунан закон проекта үрі хаджарсеп. Ол тағыстағына же бу учудук жарыстанықтақ. Технические условия дейін. Онтон буланы кымыспыт стандартын биһиги эти технические условия болар син бир биһенеһеп биһиги бу били Розаида Петровна этен харбыт бехес статьята именно об отдельных мерах по обеспечению качества ден закон бутугар перечень оңголлуктак национальный проекттер бутугар национальный продуктлар бутугар бартыгар бир единый перечень бар буктак тен хорулла хаджар ол онтукай бутун биһиги постановлением правительства бегергетеллехтак бит. Ол спехекке кирбит, ол перечеңе кирбит сахабут аха барта, төрүт аха барта кирехтак, олон тукай бутыгар баратыгар бихи бу технический условия битер стандарт оңолдукта. Аха бар тус пакас биди көрүнгүнө. Деген болар түгенер иче технические условия кехи курдук болар. Кехи болар уже, ол ата буланы бихи бу технический условията технический регламентга иддебилдергер каян деп петир болуктак. Оччогуна бит экспертизана харкин. Этимин өсебен этимин этине каратак. Эти бырпак тен көпсөтөбүт эти кини бете тех условия оран киллерен же олонун үйлөрдү. На самом деле бу производство жонаган оңорор терилте любой. Кини бете да, кини кымыс болун, тог болун, килеп болун, үйт болун, сөөгө болун. Кини бейте производственный лабораториялах булакта. Коловор кини онну коңорбуп боллагана бейте лабораториялах бете болар. Ону алкоголин билектак болу, он же делает слабоалкогольный продукцияның оралары болады. Эти тугу кеген. Кини кисломолочный продукцияның оралары. Очаны лабораториялах бете болар, көрө олар өте бет. 4 градус болар до алкоголя или следы болукта хокон бейт. Көр Бетине ох болан етинне болар. Галина Николаевна эти программы битер. Бу бюджет сокомутугар хоруллу бит. Каччата хох. Итини барын якар. Оттон бастыка петим көрдүк сылгыны үрдән итиге биги сударственный программа бутар 5 опсей тунан сылгы ититигер ден опсей үп катчы көрүлләр. Сылгы төбөтүгер, колор пельменный үлетигер, онна эти канебазалар, сылгы базалары тутуларгар, бу именно кымыс оңорутугар ден үп катчы көрүллүбет. Оттон бир түнен боллагана сака жона биги биле сылгыбытын сайын ыгыгара береметер сери тому тутуханга гыбыт оны кымыспытын оңоробут улахан тахамга таксалик бити хада. Оттон бу учонайдар бүгүн улахан аңардар учонайдар келен олор. Үле бе ол ләбиттер, төдденче сыл ләтибиттилер. Бу эйге бу оңорбут разработкалары отчутугар үбүлемек болланы оканады. Бу разработканы бу Михаил Петрович такты хасыптын очень чинчер лабораториятын разработкатын тыхасыптын министерството биле бәйтин багаханатынан хакасын орын буппут. Оңоттор буппут үс сыл устата хылга миллионтан таксылы үбү карчыны көрөммүт. Үс сыл устата оңороннор бу штамманы албыттара. Ол болана биги госконтракт берсебиппит, сударство түттен ити государство закаханын оңолду штамма таксан турар. Онтон билин үстөтөгүл инникитин өсөлөлө хекпитин багарар боллакпытны сударство түттен эме эпитим курдук бу патеннак бу штамма кахайныттан биги бу штаммана тылханаламмыт. Эме элбак үбү качынарьер атылханаламмыт анал сык кырада болдур Розаида Петровна пиццыгыгар заквасканы стандартын тутугуннарын оңороммут, ити штамматтан оңороммут же бу кымыгы оңорон тахарар терилтелерге атылыктакпыт. Павел Павлович, эн бен бу кымыгы оңоруга туох көрүлөк каны. Хен уен тухарыллабик ки бу хытынан хаяндаганы тухара көрүлөк булуктакын. Отон мен көрүмден эне агын сылыктан беген кымыс оңорон бем жоммар хергебер yerdi bitim.
Ол тоқаратын бәм Закваскованың оңырдығын дейін. Мен хақадда баппын, дұрғала баппын. Бәм көнерің остамын бастакы тон суараттан еңін оңыран, олық оңыран, күміс оңыран кәлбетім. Онтан бұл көрәті болан баран әтен әрбітім күрдік институты күтті, Михаил Петрович күтті Ләхәмет Закаваскаға туақтақпын. Онын кенеттен Закаваска босқа оламын үтін бәйім өңін бұғытынан тұттан, әбі Закаваска бұғытынан тұттан күміс оңыр хаджабын. Бұл күміс, бұл Закаваска бұл тарғаныра ұрақ бұғылақ. Үбіленен нады бұл илтімен тәнейдер жаны наға сөйдігеттілер государственный программа қайынданады. Оның бұланы остан бұл қас оруян айы санаторийдерар еқінады. Көмінінің тиір санаторийдері. Ол бейгі болып Закаваска тарғанан тиерділі кәтеспәқ қабет. Бәбіт Закаваска өтінен бәбіт жамутын бұл дұрғаны хақырын әппәқ қара. Бәйгі күміс оңырытын олық бұғы уақтақ. Бара тұрақтақ, оңыры тұрақтақ. Білеген күңі кәмге уғаларын зәуайдаваққа бәлерін хата жаннырғар, чуғас таварастарығар бейені қаларын. Хатар бір болын, бес болын бәлері күміс ерге өрінектенін нады. Күміс оңырға өрінектенін нады. Онтан жа бәйге онлық білген әйді біл нәхелектерге, түйеддерігер, орияттарға бар. Күміс оңыр хатығы жаннар, күхінлер, күміс оңыр хатығы жаннар, бейгір жаннар балылар. Мен олар бұл қағанары бұл Закаваска подведдикінен тарғанан тиедділі кәтеспек қағыт. Бәғат Закаваска атынан туаққа сақыры ол туы көнерет телі тұтты баққара оңырыңғыт, жоңғыт дұрубетін тұр, оғылырғыт дұрубелерін тұстырғар. Үлебетін бейгіл ғыттар сүтері еқтақ бұд. Бей Павел Павлович кеше базатыр бара хаджан кыһыңы кемге бу бени өрін өсі көрдір өққа. Атын тугун уступытын аха көрдірі тұраққасы. Бұны оқа жері мен онна бара хаджанмын қарасты ханабытым. Бу байбалығы текестен бараммын. Үтчат кейі кыттыспаты дағаны бу көрің сүтер құтталаға біттен. Бу байбал қолуары бір кығылған кемеқа қалары бұны еден, dey Павел Павлович. Оны қайдақ бу промышленность тағымға тақсырығыр. Отушын өйдір тоқыры ләқыты. Промышленность тағыр тақсыр қықтақ бұтта. Бейқа бетер онны күлігер нады тоқықтен. Джон Массова надибат тен еме барды. Джон надияр. Кымығы еқтірін бағара кехелбәк. Хеп, оны бейі көйен оңырап бұд. Ете әтті бітті. Үғыққара оңырап біттен. Оттан тоғы үғыққара ұғынылықта сайын ұғынылықта. Үғындаған ұғынылықта. Онлық ыр аналлах тірілтедер бар болақтарына күмісен бәтіғана жон ихер болан ihe болды. Төс ерегер білеген жон күмі еқтірін бағаралар, но күмі оңырар ки хоқ. Үғық қауына оңырма бітен қалады. Той тақына бұл онна білер әп. Әлбі құрасқот нада. Оны үғыққа нада сайыны бұ. Сайыны бұ көрі өққа нада. Лилир ки хоқты. Да. Жон лилилер да. Ол хокоммут эме 2 хыллака ылылы бут хокон. Олок күйгер кирен ток бар статьяда бартыгар үлелиргер онна хайдаргар именно те ким эпедин курдук. Кымыгы ыр, бени ыр, кымыгы оңорор телтелер жоннор надылар. Вот. Ол үйінмен хана бар улақан Үп қачы Итісте қарачағы толары бар болуға үп қачы көрілер программ бар болуға жон бар болуға жоннор үлектірін мағалалар. Билинде үйретер болдақ. Үйретер олар технология, молока и молочных продуктов. Отон
Кинилер кыттахалларыгар тоқ. Кыттыгаларга үйретебит. Технологтар курдук бары итини билелер. Ан бастакы технологтардың арычы кенеке таба болуға. Ан бастан бұл ыянар белери тутахан, үттәк белери талахан, оны борудатытын ме тутулуктақ. Манытын білеген бейхаға бұл бұйыл, қолывары бұйылғы сылтымігінен үрдәға чөйдік сударсыва қағына тәрілтеті сақанаға мәгәжек борудатыттан әлбәқ кымығы ыян ме атыға тахаран борубалан әрір. Манна тон бу президентский онны мәгәжек борудата сенчер борудалар боллақтар ди олеген кенә үттәрәр идел бәхтен. Қолыра бидде хыңа бу президентский борудага ти Қаңаласка бар Лиханов Марк Лиханов бирен кені күңестегір бетін автодойкалақ, автоматический ыр, екі эмейдағы шөбә дойканан ыр дейлер, онына бір бететтен, бұл Приленскейттен самай қарата 500, онына балтыра келі үйті бірім қалар. Ол ата бұл бе 6 келі үйті күңе берер. Onun itine anan pilmini anal da. Süretel bäxten. Aha. Otan ütöt küngöt üstü tötegir bolana abis töt angar 6 kilini berer bolladı çöybet. Onun bona bu anan Anı beni gir bollakana bilu bahalak bolan ahtıqına da. Baybal biz eterinden ton begi teknologlar terbitemi. Ebe halık nada. Onu eme billen torar sılgı qahastvatıgar üp qarçına da ol beni ebe hatarga anı begin törüqonılıqın nada. Kurutun sılı buha ıyanar be eme oğunu törüqü berehini kara bolar. Teknologiya tüne itibarat ötten öğretildi biter attığından baran übülehim var bulanı jonjarıktanın söp. Söp otun tabu karaçı siyahın tahanabın etemere bağır me söpte hoş bolo. İstebit ütüke hanan. Ya xabar. Ya xalbatı ut iban ulanı yeş balak. Roba mağullevi tü. Roba tüke hanan. Tüke hanan. Oyban tondayam. Dere hanalar günler. Analı bir kimede kımıska. Dere. İti sokuğuna tuğuşu tabraktarıydı. Sakağınaga ona sakal dönegen törüt tuğunan borodalar bullakta diye. Nasanane kalar yitsetti. Olarda bir kımıslı toğ kemşiniydi. Kemşite bu olar sakal gıta açıgıya, sakağınaga açıgıya etti. Anı bu jonların tuğuşu tabraktarıydı. Sakal gıtın üte acağı minnigeş. Önağın ütemiye minnigeş. Otu bir uasa balağınyatıgar kımığı Burada söyletten, burada hızlıktan ılar bollak bakı etti. Onu çoğunaylar innet o. İşte naşananlı balığını tegar uçuat tavatakları etti. İşte uçuattan mutede olurlar. İşte kımız acıha kündü. İşte eterki kündük em kündük balığını tegar esken kaliyakta etti. Yanat. Hep van öncüs maktal. Dere toq itilak biti. Burada hıgını ıqqa diyen öyle bu miyakide du siyakide. Burada ata bildiğim barta bir saha nahtara, hılgılar olaktır diye. Halgıda bar sahatısı burada Burada hıgını ağal hacı buttara. Bileme öjen ya ağalan ığırlar attan tecrübe vestere ağal hacı buttara. Gelenler manda öjenler eşi buttara. Atın ol ayıqatın adaptasiyatın hatan toyu bakkalar. Saka herigar Yöskür saka herigar tımarın epitimdi. Kas bildi region beta tuğunan mikrobiyotalak. O ata mikrobna ilgilek. Saka usılgıtıgar emi annuk. Saka nağar emi annuk. Sakalarga beyaka bu olura sakalarga emi tuğunan mikroflora var. Onu atındaydı mikrofloratan ağalan bu kıyır boldak pıtında ösü ginci iske ettiyor. Oksulak buluşacak. Geçem çoğufterim ben hakanan kolu buraya indiklerini tellerdi. Haka bu beyabit Eppit üppit bolan kurduk ehbit sivittendi. Men bullağına tuğu tärinde bon. Kolubura bu baybal kolubur, baybal koluburugur oluguran. Çe bu çoğunayдар oluştamı olan standartın oran, zakavaskının ordular, sokon bar, sudarıstıva politika bu hıtına o hakastır, öyle barar. Men manna bilgin kördekpine kolubura bu naha prostoy tuğna debit. Sanatori boluğun Minzdrav onu kaybat. Den tep ikini önüne bak nauşunu ütüden hal bak öyle varınada anas kolalarga targanayan Ministerstvo образования üyere hüttütten emniyetine elbak pas standarda gönnadı debil bağı barınada ara biznes kurduk bitne kaydak bulun. Kolbura men kurduk bitne bu baybal
базата эко-бизнес бұғытынан, эко-туризм бұғытынан хайдын сөп. Онтон ити түгер колоры тихаспы министерство тыгар ити агростартап программата саңа хагалыр семейный фермалар итинен жаргырачылар онна жаргырын багалактарга аны хагас итинне кинилер оробна бизнес күрдүк көрөлөр. Бар. Эти хеп ити только хаңа хагаланан бу аричаны жон өйдүнөн ити вопроска серидеринен кайханелер. Онун индикетин өссүк үскө беги правительство түттен бу учөнөйдөр түттен күстагыла бардагына жон өйдөтөгүнө оны бу комуса культура бут кенники хайдарыгар төһү күс болар буллади. Ондотон билим беремете келе була гара сырыл бен билигин жон жерге натуральный бея хагырна дер күстак болан бу. Колора бу байбалска бихинеңе ыныргел баккей таксар. Ти бизнес тирин ровно хеп. Чисто бары бу Лихановка болдун, бу байбалга болдун. Тегин баспат. Очарат байбалба тугугар кымыгар. Ото холобра кені бұл көмө боларды білеген көмөлөһөн нажу наставник бол хаджан сөбеті булады кені ыян Оттон кәдден. итинне нахалухан Олар ден кеби херки вакыт. Нахалухан бапырыз быгыла нике көлөнүн итәһәңе дирчети итәһәңе. Бе канны гере этапка билип перестройка кенеттен эти элбаксылы сүтер бип быгыла олар бүтүн тыгайсытын тейтеммит. Бу сылгыгере болбата копсенен тыгайсытын теритен. Ота кисте болбата куханы көренне кына котоңул эли барын ден элбактыр биттен истеритибит. Он түбүт содула. Онун ити билген оны бир күнүнөн көммөтө болду. Сылына. Оны бұл манда наха шөді көрібіттер бұхе байбал егіттен 12 сколанан тылаған олар өребітті кімігі. Олады қолыбыра ұлыстарға әме тылаған олар ұқтырын өбітті. Оскола. Оны сен бір итіде түвет яқын бар. Хем бір бігі ити етер учунайдар детидерінен. И вообще ити біле ағырас. Өйден бейек бітін нада. Есі ұрыңнаққа да қыр болы. Ол аты қанарат ылыр. Той жос колаға етірді. Ол онына барда қачысы болақ болақ определенный стандартқа петтир болақта. Бей оғылар бұтығыр туғалаға беректәк біт. Ол ең так или иначе бейге хем бір еті ханавы санавытын оңырар еті стандарт бұтын оңырық бұтын нада. Оны оңыран баран ән бизнес тігін. Бизнес болун, ол да бизнес эгер боллайды. Холобар канны кере токны хелекке таксан кемере бизнес оңрон кумысы питенен жарыктанар бизнес оңрон. Но ол антугата бере беркеленен стандартка канны определенный стандартка питир ас булукта. Понимаете? Тебе стандарт оңро бутер чо тохпут тибетити. Билин стандарт бега вообще тохна. Билин стандарт тох буту ол этер битер эме закаваска теннебесе. Закваска барди. Ага. Onun urukputun nada o zakavazı ştam. Da elbeğen urukhana. Bu kim bola ştamalan, onu bola kıcıgılan, on tugatın, ol ştamatın sayınlara turu ölür be. Живые микроорганизмы bola. Onu bu birer. Manlık Lihanov'dalar, kimdalar. Dihada bu ılan olur. Bu baybal ılan olur. Namlar. Gömügüller, namlar ılan kumuzan olurlar. Tırnak ki kuruttuk vallahi. Kendini kurutun tonuska İnleri ahınan bud bir evi toğuran bir evi. Çoğuna tarqatıyga bilegen. Ol tarqatıyga ol ıştamana atılan bu ıştama kolubra kas toğurulluğuta bar, ona katırıllığuta bar. Batı Mikhail Petrovich. İte iki körüngünden kendi karaniginan olur oldular vallahi. Onu olan zakavaskon ororga onu ünlerengin en elbak zakavaskanı olan onu kendi bazakavaska технологиятын тутухан ахибатын кутуйбатын нада тыгар микрофлората хөптү бәһәрин нада тыгар маны элбетер сык нада мини сык хотя бы оны чыга лабораториялак Onu men etemen manlık diyen. Çeyti bar mini sığ onu öte barta очевидно. Он дуката ona karısta kamsa bak. Ол енді все-таки бие хаманна республикага этергелле бу проект надо. Чол программа билген барбат проектный тугунан эти холор молочное озеро инден проекттер эти таханерлерди. Ол оннук бие ханада. Кывы истен проект. Ага, ол onu отон вообще туго этен проекты Минсельхоз оңрор болду. Бүлендегене эхен орога белеметтен тагытя. Туго таганы Вот это цега орга. сыго отон биеха вообще ол проект бар богола. Господи, мы специалисты валлай. Ол гынан баран он туган финансирование надо. Ол даже без сых. Бигер хатчы тигер. Сых поток тем закаваска.
Hepte. Ол onu ılamıd begi сухой закваска оңорон барамыз, скорее всего, сухой заквасканы оңорон барамыз, беги жоннорга таргата. Беги сухой заквасканы үлели лорор болак бит. Эппит, эти атын үй тастарга айнин онна манна бар. Чоғына тыға бар, улустарга бар, готовкалып терилтелер бит же стандартын. Кинер кырасык тутуқтарына. Технологиятын тутуханнар качестволақ кымыз тақсықта. Аты холовра чоны байпалышатер ол санаторийді ол батағана чау стандартқа петтир болағана балығалар дылықтырын. Ким бағарар Ким бағарар Ол тек условиялақ болар бұлла. Қасылу сағай сыға қарылған нады. Бар. Өсі күрәтші бар, істік соғыңыра, істебет өте кәхінен. Алло. Эфирге бар бұд, істебет. Өгәні. Үте кәһәнен бу болуң улуттан бағалай бағанауыз бұрысап кен тейдім. Этеха хебелин этелдерин кудды қас бейді субиек бейте туюнан жүйілі сылғыла ғынақтақ тұйда ол барата тұқстығынан структуралақ климатқа жүйінен сылларынан үйелерінен адаптация баран кәлбеттереден Метеолог шепкетер ете пилеменну үлеген ете аттынар үле айылханы утара бары үлегенігін тоқтолоқан өріттері бербетеға. Ол күді бейбіт жүйілер бітін ынақпытын сылғыбытын бейбіт өбігілеттен сығыралылан кәлбет үйелерінен адаптация бар бұд кыллар бұтын қарыстан, оны қаққалан қарчақтары ете сылғы далгыра хүдияқта әнде кәпсетілер страпта тойдыраме мәне келетілі әді бұттыры. Ол күдді кете ынағынан тойынанды көдді құна болбақтан сағылан қарчақтағын тоқты болмай, олары бұл өттімен еңінен бейбіт іспетігер, бейбіт условия өтін көрінлер, сөптерді тоқтыры қоқуанлары бейбіт іспетігер тұғынан пуынларынан көрін. Бұл жонларға көмек күдді, қарчақтағын күдді тәрген тұрын, дөсі финансовы өттінен көмелері көреттен, бұл бейбіт әппетіге қамытыр, оласыстағас бейбітігер туғалыр витаминнердәқ тоқтыры көмеліғын өрі тұталларғары. Барқа мақталбын тередебін. Оны көмеліғаларға ден олақ әте көрдіңілі құдыр дейді. Бұл қойыныз күдік бітее бағыларын. Мақталар ең күлбіккер, жәрі депутаттарға туғайдылар. Yok кетер. Холыбыра әйгі қамығыяға, комитетке, етіне ұрытын жүлі холырманына қатшы көріққанда ден әті келері қын хөп болады, холыбыры бән депутат бұғытын. Антон киллери кахеп. Антон беге хоконун орачу орган болар бу пыгытнан тон бравалары нормалары оңор боватта. Ол нормаларга ологоран браваларга хокомудгар ологоран бу правительство программа ду проект оңорон уну маны бөлүк канада ден этикиллерен бу государственный бюджет эхилгелга көрүллергер бу программаларыгер бу хоконнан оңолут программаларыгер бачча үпнады дете үп көрүлөн хеп. Onu tahanan marın kim emiyeten durur. Batta website kahastotygар eме көрүлөр үптен бу хоконга эме каччы көрүк кап. Onun була каччылык хук, каччы көрүлүбө дер сыга булла. Батта. Каччы көрүлөн бу штам эме бу хокон марынтон в основном үлелебет, но үлелиргер штам көрүлүтүгөр эме үлехан баран бу штаммалар оңоллан бүгүнгү күнгө 5 штаммалак бу болжа. Сөп, оттон салғы баран яқа холыбыра чөтігір бәті дағаны біремет бітен әрі қалбыт білген үмік күрдік бәйбіт баға ханабытын етеққа. Стандарт оңырырығар бейге үттен барытығар бәлеметтен болды, үйлі бара тұрар, қатшы нады ден болды де. Оны жабы кымыспы сайдытығар тоқыр үләқ бітен күні керіні бары қарача бәт қылғыстық ханабытынан. Антон кымыспыт ден кіджік сақа нұротығар самай тоқ бейге иннеке үктір аспыт болар. Дойда тәқана бейге бұл мехиліп түрөшетеріні бейға хептәқ микробиота қас білді кейеға бардығар. Онына түрген байытық білі тоқтық қайыққа хеп. Бұрсөдік әттәқпетіне бейге бұл стандартқа олғыран бұд, күскілі олеқ бітіннен де, оны промышынны производствоға тағарық бітіннен де. Михаил Беруш, қылғыстық. Бейге тойсы оңыр бұд, микробный закваскалы бұд, олыққа хирелігер бей бағара бұд, министерствелер бит, онда үлтімен оны өйен лоққа келдері болар ден. Жүрер еді. Вот бейха национальный бейбит төрü таспытыгар, конечно, конкретно үлі күтілдер. Ол онна все-таки этергеділі проект ден бар болуқта. Холор проект бар болуына, конкретно проект оңырдық бұтына бары түмсәммет. Очаға, конечно, ил түмен ол проекті көрін келлерен сөп болмайды. Людмила Анакентьевна, қылғыстық. Национальный молочный продукттар бутын чисто бардын, единый стандарт оңырын, тәріктелер бітеген келерен жаныңға тарғат яқтын нады. Павел Павлович, олақ қылғыстық. Отомен
Бу стандарттар иңин олоққа киректерділі хылгыттар бұның реметі. Белергетен өңіт кымыскатын оңыр күтін олоқ бұғыман. Беге болағына бұл туақ үлтімен депутаты наға жөйдегетті олоқ. Мақтанабыт, биреме биден қалла. Сады кейі көсталыры құрдық, оныттан кымыспыт, аяндағаны өсі верділері бағарылар.